Rawngbawlna chanchin kan ngai thak tur hi SOS missionary ti South Korea a Jiangsu hi kumsom pakomi chanchin ani chalai kani angin ramthim rongbol tu ni kachak theile china ma se engtin nge nita angle kalano pandeu line kapa in min thi sana kanu chu Christian kashiat omchun ani boka kan lei chin dangte ro chu shamans anti hini in South Korea rama thatu te chibai buk tu te anitung nikhatsu kanu in chanchin lom om puan tur anei thu asoya professor pakhat ramdanga ramthim rongbol tu tur tir chuak chin melshat kania ani chuan ini chak chungchang soipui che adu ani ti in asoya kapur le maya professor ne na in mutur chuan rem kan rata chuta changa ni ing mazat nuwa chuan kanin mu na tur lampanin ke in kakala kalkonga chalai haute chuan t-shirt ta SOS ti chuang hi anlo haloma July bulluka 7-day Adventist biak ina zirlai tita na be pui thak na atil ve turin minlaw soma in komi nuam katia lim takin an biak in lamchu kan pantang tangala pastor in Christian kaniti asya chuan sabat chungchang enge shat kanei temin zota Sunday nia in khom chin kani pastor chuan ni sari na sabat chungchang chu min shil fi a chutia min shil ta kha chuan kathin lunghi amut veng ani bermai chuti lai tak chuan ka cell phone alori ranga professor in min call hi alawni a min lo ngak reng to ani kalami khwal khop mai ane na chuan thil tam tak shil kadua ma se athu soi chuan kari ro a khoi hle maya atuka income na nele zok turin katita ani sumitlai chuan sabat chungchang te hi swalo kale na te rorel na te pathian chandam na le indo na ro pui chungchang te kazir boka kathin lung chung chu alim veng ani atuka chuan bible zilber zel turin thing manga sak biak in moi taklam chu kapan le ta a chuta ka omlai chuan professor chuan minron ko le a ke chuan 7-day Adventist biak ina bible zirna kan nei mek ti kashila ani chuan thin rim deuh takhian Christian tak te chuan Adventist te thurin anghi an zui velo ti in an thurin chu min shil zuya ka kyanga chu pastor chuan kan inbia na thil soi chu alo sheve a ani chuan chu professor te thurin chu Christian kalpeng offshot haute zirtirna a an thule chungmi te chuan tharau thiang him chu an shwai tu angin an cha chin ti asoya an chanchin shat bel tuma kan chuita ka chuan chu professor chu Christian kalpeng polami ani ti kan shi theita a kanu po hi chutiang polami chu ani kanu in chu pola min thlem lu alo tumreng mai ti ka shatin kalungain kariru abwainak mai Adventist me che pastor chu bible zirna min nei pui zel turin ka ngena ma se ani chuan thinrim takin annar fi thatamak maya ma hanlak zui ngai na reng ka shetalo pastor chuan Samyok Adventist University azir turin min rona heta hian bible zir zelin inupo chu tutaka ishwailu theyang atia university a kazirta ka chuan kanu thinrim na po alozia ve ta zela kathil zirte chu anena shilve in tumreng in lama bible zirna manrwa kan nei shang te chu kaseng hoi ta veka zoi in YouTube lama Adventist chu cha te po chu a clear ve ta zela Adventist magazine te po a char ve ta fova pathian khungai na zara kum sang ni somni khan kalau graduate ve ta ani chuta le chung Christian kalpeng in khompui chu COVID-19 shipui theder tu ber aloni tamaya khawang khan South Korea rama shi adar na sa mai ani kanu po telin mi sang tam takin shipui chu an kaya van nei thak takin adam ma pola atel lau mai thunga ma se an biakin chu khar sak ni in khompo khapmia anita ani ama shiat na fam kim zok nei turin kanu chu pathianin ashwai zel ani ti karing thlata he iswa thu soi bo te zonga chandam turin mishing fapa hi a local ani reng ani lukabung som pakwa chang som ti thu hi kadu le mai hei hi keima chungchang nge ani kain enle tin chutiang ani zia chu thilthleng achangin ka shetheya
SOS missionary te katonga kanune na tutak kashil theibok si a SOS hi Salvation Only Jesus Service ti ani a kepo kanule khovelta na SOS missionary a channgei katuma hi ni kalautum tak chhana chu hera manange hi ani so hi South Korea rama 7-day Adventist Rawngbawlna vei mitam takzinga pakhat ani tun quarter chung hian khovel puma kaushan member ten South Korea rama Rawngbawlna vei tu te chomdol theina tur remchan na an nei dona 13 sabat tholom chen khatmang hian khopui pahnia mission centers din ani don ani khati zong kha Rawngbawlna chanchin kai ngai thla khau the te chu ani e